re keteka botshelo le bodiredi ba Father Ramoipone mo gare ga rona mo nakong e ya tsalo ya morena, mme gape nako e batho ba le bantsi mo go bone le nako ya go itumedisa, nako ya monate, bogolosegolo batho ba tikologo ya rona e le nako ya monate ya go ya ditrupeng, go iketla, go keteka tsalo ya morena. Fa loso lo tla bogolosegolo loso le re sa le lebellang, kgotsa le fa re le lebeletse mme e be le tla ka nako e re ne re sa lebelela gore it will be so soon, re na le ipotsa gore ke ka ntlha ya eng motho a tsamaile ka nako e a tsamaileng ka yone, ke ka ntlha ya eng morena Modimo a biditse motho o ka nako e a mmiditseng ka yone. Me fa re lebelela botshelo ba Father Ramoipone, re bo lebelela sentle, mme motlhomong ba bang puo e ya ka e ba ka e utlwela ko pele, mara fa re leba botshelo ba gagwe sentle re a fitlhela gore Father Ramoipone le motho a ne a rata boitumelo, o ne a rata boitumelo. Ke dumela gore ka Setswana e tlhalosega sentle go feta ga nka e tlhalosa ka Sepitori, gore o ne a rata monate ka one batho ba ka itsea ka tsela e nngwe. E ne le motho o ne a rata boitumelo, motlhomong ke ka moo a tsamaileng ka yona nako e batho ba itumelang ka yona, mo morena Modimo a mmiditseng jaanong gore a boele kwa go ene morago ga go leka ka mo a neng a kgona ka teng go tshela botshelo jwa tumelo, go nna mosupi wa ga Jesu mo gare ga rona e le moprista. Dibeke tse matsatsi a fitileng a ke ntse ke akanya mo go nna gore le fana setse a le mo bodireding ba semoya ba sesole, fela ke a itse gore ka Christmas o ne a tla ba le teng mo gare ga rona, jaaka ngwaga tse pedi tse fitileng ke ile ka mokopa go nthusa ka mmisa wa Christmas, ka ke ne ke lebeletse diphuthego tse ntsinyana, mme gore nakong eo ne re tla utlwa re no ke ya trupeng Makapanstad kapa Mametlhake kapa kae. Fa re lebeletse nako e a tsamayang ka yona, nako ya tsalo ya morena, nakong eo re ketekang boikokobetso ba morena Modimo. Ana Francis wa Assisi wa re ruta gore le fa Modimo e le mothati yotlhe, go na le selo se Modimo a palelwang ke go se dira. Selo seo ke go ikhudisa. Morena Modimo o palelwa ke go ikhudisa ka one already o mogolo. God can make himself great because God is great already. Me selo se le sengwe fela se Modimo a ka se dirang, Francis wa Assisi yo Boitshepo a re ke gore Modimo yo mogolo a ikobe yaanong a tle ko tlase mo rona re leng, a ikokobetse go tshwana le rona. Ke sona selo se Modimo a ka se dirang, gore Modimo yo mogolo yaanong a ba ikoba fa pele ga rona, a tshwana le rona, a tshela mo gare ga rona le rona. Bontsi ba rona re tlwaetse mafoko a tswang mo setsong sa Johane gore Modimo ke lerato. Francis wa Assisi a re Modimo ke boikokobetso. God is humility.
Father Ramoipone re a itse hape re ne se o mongwe wa baprista bao ba neng ba filwe mo go opeleng le fana kgona go opela mara e ne se kopelo e batho ne ba ka reng ke kopelo e maleba ka one batho ba na le o akanya gore baprista re itse o opela le a o ntsha pina batho ba o phamolele pina ba opele ba e senye mo gare mara ba sa itse gore moetlo wa seroma mo mmiseng moprista o na le dithapelo tse a di opelang mme fela ko seminari nako tse ding ga re ntse kgotsa morago ga peo ya boprista a ba opela ka tirelo ya kereke ka nako ya Easter Triduum la bone la botlhano la matlhatso le le boitshepo a opela karabelo ya kereke pele go balwa evangele la bone le la botlhano eo e neng e opelwa mo difileng tsa Sezulu e lo ra ya tlwaele a bjalo kopelo eo kane is too choral me Father Ramoipone o ne a rata go e opela a re pina ya biase e ne le bishop wa Eshowe yo e ne le o mongwe ba ba ne ba compiler buka ya dithapelo le difela ya Sezulu me a re pina ya biase e ne le quotation e tswang mo baFilipi chapter 2 verses 9 uKristo ngenxa yethu waze wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni nasekufeni kwasonqamlezweni ingakho ke uNkulunkulu wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke me le fa re ka re khoire ya rona re ba ruta go opela temana ye ro tseya nako gore ba tlwaele ka one ke mmino wa ga se mmino wa chorale yalo but ke Gregorian chant tsela e kereke e opelang di fela e tswelang pele e goga me fela le fa na sa itse opela ba dona rata go opela sefela se me fa re lebelela botshelo jwa gagwe le nako e a tsamaileng ka yona re gopodiwa ka boikokobetso ba modimo yo o fologileng kwa legodimong a tla mo gare ga rona e le mongwe yo o tshwanang le rona mme boikokobetso ba modimo bo le rona bo re laletsang gore le rona re nne boikobo jaaka modimo a le boikobo mo malatsing a batho ba le bantsi ba ne ba bua thata ka boikokobetso ba gagwe gore ne le moprista yo ikokobeditseng a down to earth priest a very simple priest but at the same time boikokobetso ba gagwe bo o na ka se ke a go dumella gore o tshamekele modimo a tlhogo ya gagwe ka gore nako tse ding re nagana gore boikokobetso go bolela gore o ikobe o fetoe scroplab se batho ba tlang ba gatang mo sona ba tloele diretse le lerole mo o na le boikobo mme fela gape o na kgona go ema ga nako e dumela ga o tshwanelega go emela nnete go bua nnete me nako eo ga e fitlha ga bua o na bua ka tsela e leng gore batho ne ba kgopisega ka yona ka one o na bua ka maatla me re dumela gore temana ye ya sefela seo mo nakong ya liturgy ya kereke ya Easter Triduum gore a ba se rate yana e ne e se fela go se rata but go na le sengwe se a na se bone mo sefeleng se sa kereke the virtue of humility as it is presented to us by St. Paul mo lekwalong la bobedi mo kgaolong ya bobedi ya lekwalo la baFilipi boikokobetso bo gape bogolosegolo mo go bao e leng badiredi mo kerekeng bo bonagatswa thata gape ka nako eo ba amogela maikarabelo a go nna batlhanka ba kereke le badisa ba batho ba modimo pele ba ka diragatsa maikarabelo ao
ba rapamang fa fatshe ka dimpa tsa bone fa pele ga altare ya Modimo go ikoba fa pele ya Morena Modimo yo ba bitsang. Fa re lebella tirelo ya peo ya batlhanka ba kereke, ba diakoni, ba prista le ba bishopo, batho ba le bantsi ba bua nako eo e leng botlhoko in the right of ordination. Nakong eo re sa irating ke yona e jaanong fa yo o biletswang go tsaya maikarabelo mo kerekeng a bodisa a rapamang fa fatshe ka dimpa tsa gagwe. Go le gantsi batho ba lla ka nakong eo badisa ba ba kereke ba rapameng fa fatshe ba tsaya maikano a bone. Mme ke nngwe ya dilo tseo fa o di dira le wena you feel the power of this symbolism. Hore bodisa mo kerekeng ga se matla, ga se domination, ga se o laola batho. Bodisa mo kerekeng ke boikokobetso fa pele ya Morena Modimo yo o bitsang. Hore bao ba biletswang go tsaya maikarabelo mo kerekeng fa ba rapama fa fatshe, kereke ba laletsa go gopola gore ke batho fela ba ba senang thuso, ke batho fela ba ba bontshitsweng boutlwela botlhoko ba Modimo, jaaka mokwadi wa lekwalo la Baheberu a supa gore maikarabelo a boprista ga go ope o a ka itseelang one fa e seyo a bonetsweng. Gore boikarabelo ba boprista ke boikarabelo bo boima thata bo motho a ka se itseeleng bone ka bo bone, ke boikarabelo bo Morena Jesu jaanong a biletsang motho go botsaya a mo fang bone. Mme ka tiragalo e ya o rapa mafafatshe ka dimpa, kereke e gopotsa batlhanka ba yone gore gopolang gore ntle le modisa ntle le Morena Modimo ga le sepe, mme ga go sepe se le ka se dirang. Mme bao ba tsaya maikarabelo mo kerekeng bogolosegolo e le baprista ba tsena ka temogo e kgolo le tshitsimogo ya go lemoga gore they are called now to a ministry of humility. Nako e ya tswalo ya Morena, nakong eo Morena Jesu a ileng a tsholwa ka yone, nakong eo lefoko le le nileng nama mo popelong ya Maria le tsene mo lefatsheng la rona la bonala ka yona, e ne ile gape nako e supang se Father Ramoipone e ne ile sona e le moprista. Gore e nngwe ya ditiro tsa moprista ke go tlisa Morena Modimo mo bathong, go dira gore Morena Jesu a nne teng mo gare ga batho bogolosegolo ka tshupo tsa senkgwe le veine tse di tshepisiwang go nna mmele le madi a Morena. Fa re lebelela gape tirelo ya peo ya baprista, moprista jaanong morago ga go rapa mafafatshe o matlafadiwa ke moya o boitshepo fa a tlodiwa ka lookwane la kirisima gore diatla tsa gagwe jaanong e nne tsone tse Morena Modimo a tla di dirisang go itshepisa senkgwe le veine go nna mmele le madi a Kriste le go tshegofatsa setšhaba sa Morena Modimo. Morago ga o thatafadiwa, kereke e fa moprista yo mošwa dimpho tsa senkgwe le veine. Ka mafoko ao, amogela dineo tsa senkgwe le veine tse di tswang mo bathong ba ba boitshepo ba Modimo. Tiragalo e bontsha ka tsela e kgethegileng mofuta wa kereke e re leng yone, gore we are a Eucharistic people. Re batho ba Eucharistic, batho ba ba dumelang gore Morena Jesu ka tsela e kgethegileng o nna teng mo gare ga rona fa re keteka setlhabelo sa Euchariste ka ditshupo tse tsa senkgwe le veine. Mme moprista ka e le motlhanka wa kereke e e leng ya Euchariste, le fa a fiwa jaanong tetla
ya go keteka setlhabelo sa Euchariste mo boemong jwa batho ba modimo, wa gopodiwa gore gopola, this is not about your self-fulfillment. Ka gone fa motho a rata go nna doctor kgotsa go nna lawyera, go nna social worker, go nna se fa toro ya gagwe a bona e nna a reality, motho o na lo nna fulfilled, wa itumela gore ke se wa neng a se lebelela gore mo bopristeng ga go yalo. You do not become a priest simply for your own self-fulfillment. You do not become a priest simply for your sake, but you become a priest for the sake of the people of God. Me le fa moprista mo ela dineo tseo kereke ya mo gopotsa yanong, o moprista wa batho, o moprista ka ntlha ya batho, o moprista mo boemong jwa batho. Me ere o neela setlhabelo se sa modimo, gopola gore ke setlhabelo sa kereke ya Euchariste, ke setlhabelo sa batho ba modimo. Me dimpho tse tsa morena modimo tseo di neelang mo setlhabelong ke dimpho tsa batho ba ba boitshepo ba modimo, ke dimpho tsa kereke. Fa re lebelela histori ya kereke gore senkgwele veine tse di dirisiwang mo setlhabelong sa Euchariste mo tshimologong e ne e le dimpho tse batho ba neng ba tla le tsona go tswa malapeng a bone fa ne ba tla mmiseng ka disontaga ka nako ya neelo e le ona ba di tlisang mo go moprista gore jaanong a keteke setlhabelo sa Euchariste mo boemong ba batho. Mo nakong tseo senkgwele veine tse di ne di sa rekiwe ko shopong, e ne e le batho ba ba di tlisang dineo tse tsa bone ba di neela moprista gore mo boemong jwa bone, mo leineng la bone, moprista a neele modimo setlhabelo sa tshupelo go lopela batho ba gagwe tshegofatso le boitshwarelo. Me go tloga ga Father Ramoipone mo gare ga rona ka nakong eo re ketekang tswalo ya morena, gore busetsa gape go lemoga nnete e botlhokwa e ya moprista o a tshwanang le mme o a tsholang ngwana mo lefatsheng. Gore moprista ka tsela e itseng o tshwana le Maria wa neng a tshola morena Jesu go nna teng mo lefatsheng. Gore moprista le ene, he is called to become a bearer of Christ and to give birth to Christ for the people of God whenever he celebrates the sacraments, especially the Eucharist. Tiro ya moprista ke go tlisa Jesu mo bathong le go tlisa batho mo go Jesu. Go tloga Father Ramoipone mo gare ga rona mo nakong e morena modimo a re gopotsa gore ke modimo yo a ikokobeditseng a fetoga nama mo gare ga rona gore re tle re gopole ka dinako tsotlhe gore o na le rona. Ke modimo yo moprofeta Malakia a reng ga a fetoge, ke modimo yo le fa dilo di ka fetoga ena o nna a ntse a le teng. Modimo yo le fa tsotlhe di ka fetoga ena o nna a ntse a le teng mo gare ga rona. Me ke sone se se dirang gore le fa re le mo khutsafalong, le fa re le mo botlhokong ka ntlha ya go tloga Father Ramoipone mo gare ga rona, me fela re itumele ka gonne re a itse, re a dumela gore modimo o teng mo gare ga rona, modimo o na le rona. Me le fa Father Ramoipone a tlogile mo gare ga rona, modimo o a neng a mo direla mme a mo supa a dira gore a nne teng ka disakramente o santsane a na le rona. Fa re reditse dithapelo tsa kereke, re lemoga gore fa kereke e rapelela moprista ga ire gopola motlhanka wa gago Obed Ramoipone yo e ne e le moprista o wa yeng ngumpriste. No, kereke iri yo e leng moprista o ngumpriste, your servant Obed Ramoipone, who is a priest.
ka gone ka letsatsi la gagwe fa na tlolediwa boprista o ile a bolelelwa, you are a priest forever according to the line of Melchizedek. O moprista ka bosakhutleng wa lotso la Melchizedek. Le fa bodiredi ba boprista ba Father Ramoipone mo gare ga rona bo fedile, he continues being a priest in eternity. O tswela pele go re rapelela, o tswela pele go nela mmogo le kereke e tlhotseng e leng kwa legodimong setlhabelo sa tebogo. So a priest does not cease by death, but a priest continues being a priest even after death. Mo a tswelang pele a re rapelela. Me re ka fiwa tiiseletso e ya gore fa e le gore bafu ba na le go gadima ko morago, gore e tla re a ntse a gadima ko morago a nna ntse a gopola bakeresete ba diphuthego tse wa dirileng ko go tsone, mme a ba rapelela ka gonne he remains a priest just like Jesus the high priest. Gore ka botlalo yaanong he experiences the fullness of the priesthood ya morena Jesu e rona ba re santsane mo lefatsheng re experience in a form of a shadow ka re sa bone botlalo ba yone. Me kwa pheletsong fa re lebella botshelo ba Father Ramoipone re lemoa gore o dirile thata mo Northern Dinari, bogolosegolo mo Temba Marukulong Motla. He did pastoral internship ya gagwe ko Siabe. Maybe 3 times when he was appointed a priest, he was appointed here, particularly Mohammed Skran, where life is difficult, where life is challenging, where it is not easy being a priest. But whenever kereke Roma Father Ramoipone, he never refused. Utlile mo gare ga rona mo a dira le rona, a ntse a omanya, a ntse a nna discouraged sometimes, a ntse a nna hopeless sometimes, and yet he stayed here with us. Hane ke nna le ena mo ka 2010 national kgwedi fela Alefa, and he was complaining to me about some of the things, and yet le fa go nna le dilo tse di ne di sa mo itumedisi, dilo tseo di dirang gore nako tse dingwe as moprista o belaele pitso ya morena modimo mo go wena, dilo tse e leng gore nako tse dingwe as moprista di ka dira rongale o boele gae o batle go itirela go na le go direla batho ba morena modimo. He remained a priest here, difficult as it was, challenging as it was. Me ke selo seo re tlhokang go ithuta sona mo go Father Ramoipone. Ga botshelo bo re bia where it is difficult, ga botshelo bo re bia where it is not easy, ga botshelo bo re bia where it is painful, to remain faithful to the call of God despite the situation. Lerato la hae la kereke re le bone bona mo. May Father Ramoipone remained a priest here in this difficult situation. A ke gopole letsatsi le leng a ikobonya fa lebella ditsala tse ding tsa gagwe ba ne ba appointile mo diphuthegong tse di nang le tšhelete, diphuthego tsa ko di suburbs, diphuthego tsa ko ditropong. He never became sad about it. He never competed with his brothers who were in better situations than him. Una sa jeli ba prista mona bao ba ne ba appointile mo diphuthegong tseo di ne di le betere go na le mo a neng appointile mo teng. Amongst ba prista, he remained a brother, celebrating the successes of his fellow brothers. Le fa yena a ne a le mo maemong
a challenging, maemo a discouraging sometimes. And this is what we learn from him. Jaga mo Bishop Anarera, mo miseng wa poloko, bloom where you are planted. Stand where God has called you to stand. Hore ere modimo a buatla, a ho fitlhela o le mo a go beileng ko teng. Hore se ke ra tshwana le Adama, yo itseng fa modimo a tla re, Adama o kae? Adama a sutlhile mo modimo a mmeileng mo teng. Me rona ba Kriste, let us emulate this faithfulness, lerato le la Father Ramoipone. Hore le lona yaanong le ba Kriste, commit yourself to the church. Commit yourself to the service of the church. Ineleng go direlang kereke. Ineleng mo bo direding jwa kereke ya modimo. And Baba Bakar, no, Father, why would we inele? Can we inele already? Remodi kopanong, remodi ministering, redira selise. Commit yourself to the church. Kudira la kereke, kaga ususumetswa ke lerato la morena modimo, le le dirang gore o inele go direla kereke ya gago. Not for any other reason. Commit yourself to play your part mo kerekeng. Go tsia karolo mo kerekeng, go se boele morao. Commit yourself go nna karolo ya phutheo. Commit yourself go dira mmogo le ba Kriste ba bang. Because sometimes re na le temptation ya go se batle go dira mmogo le ba Kriste ba bang, e be re batla go nna ko pele re goga ba Kriste ba bang, re ba direla, re ba bulldozer, re ba dictatela gore ba tshwanetse go dirang. We become members of the church when we realize gore bo botlhe ba rona we are equal before God. We share the same Father. We share the same faith. We share the same church. We share the same sacraments. Me ka dinako tsotlhe re tshwana ke go hopola goreng re bana ba lelapa le le leng. Ke ka moo re tshwanang go dira mmogo le go direlana. Fa re lebeletse botshelo jwa Father Ramoipone gape go na le sengwe se ke se lemoileng. Gore mo diphutheong tse a neng a dira mo go tsone, tse ke nnileng le lesego la go dira mmogo le ene kgotsa go lemoga, gore always when he was there, phutheo e a rumilweng ka go yone, after some time you were seeing signs of improvement in that parish. Me fa re lebile botshelo ba Father Ramoipone, he never performed miracles. Ga ra bona tsosa baswi, ga ra bona fodisa balwetsi mo gare ga rona, le fa morena modimo mo dirisitse go tsosa balwetsi bogolosegolo ka thapelo le ka sakramente sa tlotso ya babubudi. Ga ra bona dira dikgakgamatso tse di ne di dira gore a ratwe ke batho, a tlotlwe ke batho. But in all communities Father Ramoipone was sent to serve, always there was an improvement when he was there. They had moved a step forward, or 2 steps, 3 steps forward from where they were. Mise ke tlhotlheletso and a challenge mo go rona ba re setseng. Commit yourself to the service of the church so that phutheo tsa rona, let them improve from where they are. A di ske di a boela morao ko di leng ko teng. Mo arabe ke mo ke ne ke ipotsa gore ga ka bua mo marukulong, mo Themba, mo Motla, and see the state of our parishes, will he be happy? This is a challenge mo go rona jaaka batho ba bang ba bua, especially ba ileng ba sole, political liberators, or when the death of a soldier calls that other soldiers must rise and take the spear of the fallen soldier and continue with the struggle and continue with the liberation. Or hali sole le wile kontweng, ki taletso ya masole a mang goreng ba tsia le rumo la le sole le le wileng le ba tswele pele ka ntwa, ba tlhabane ka ntwa.
While it is good to mourn the death of Father Ramoipone, yet his death is a challenge to all of us to pick up the spear and continue with the fight. Pick up where I left off and serve the church. Horeng kereke ya rona e tswele pele, kereke ya rona e improve. Mekwapheletsong re tshela mo nakong e boima e leng gore re le batho re na le mathata a rona, re le batho re na le matlhoko a rona, re le batho re na le makoa a rona. And nngwe ya dimpho tseo re ka ithutang tsona mo Father Ramoipone is to accept yourself as you are. Gore o ne a ikamogetse ka moo a leng ka teng, o ne a sa compete le batho ba bang, a leka o tshwana le bona, but in his own way he served Morena Modimo, in his own way he served the church. The courage ya Father Ramoipone, a simple priest who most of the time una sa bui thata, who most of the time he would not attract a crowd to himself. Yet we see courage in him. Ya gore a ikamogele gore ke se ke leng sona, mme a ke dirise bonna ka moo ke leng ka teng go direla Modimo le kereke ya gagwe. We need to emulate this courage in him, because most of the time ha batho ba ne ba mo leba, motlhomong ba ne ba tshwana le Nathaniel mo evangeleng. What good can come from Nazareth? What good can come from Obed? What good is there in Obed? And yet, we see so much good that was there. And this is how life should be. Inne bone janong bo buru buellang a ine bone bo bo re bontshang me le rona ba re setseng ba re nang le makoa a rona, ba re nang le matlhoko a rona. Fa re lebella botshelo ba Father Ramoipone, we become inspired gore bokoa ba gago is not an excuse for God not to use you. Gore sebe sa gago is not an excuse for God not to use you. Gore bokoa bo ba gago actually ke sona selo se dirang gore o nne le kgogedi mo Modimong. Modimo a batle go go dirisa ka gone wa itse oreng you will identify le batho ba bang ba ba leng bokoa le batho ba bang ba ba nang le matlhoko a bone. A re tlotleng re lebogeng Modimo yo re ratileng, a re bontsha lerato le legolo ka botshelo le bodiredi ba Father Ramoipone. Me moprista o tloleditswe kereke. Kajeno we see gore rona re le kereke re boprista ba boitshepo. We are a holy priesthood. Re ba prista. That is why kajeno re neela setlhabelo se sa mmisa for Father Ramoipone go mo rapella, because we are a priestly people. And ile le boprista mo boemong jwa rona, me rona gompieno yanong mo boemong jwa gagwe re ema fa pele ga Morena Modimo, re neela setlhabelo se, re kopa Morena Modimo butlwelo botlhoko mo go ene, re kopa Morena Modimo a mo amogele mo pusong ya gagwe. So remember this always, we are a priestly people. Bo botlhe ba rona ka kolobetso ya rona re ba prista ba ba boitshepo, ba ba tshwanetseng go tlisa Jesu mo bathong, gape ba ba tshwanetseng go tlisa batho mo go Jesu Kriste. A Morena Jesu moprista yo mogolo yo tletseng boutlwelo botlhoko le boitshwarelo, a re utlwele botlhoko rona batho ba gagwe, a re itshwarele melato ya rona, a re thatafatse ka moya o boitshepo,
go mo direla ka dinako tsotlhe mo maemong otlhe gonne o teng mo gare ga rona o na le rona